si rasu boheng tapi nu mentuakan. Tiap hari cara kene jak menyamocang. Timpal single labot dipanggil nas kentang. Umurin 40 lebih tapi nu bajang. Cang bojok bukti cara Hanuman. Tua telah di markas cang berminum onyang. Bule ngorin cok kasal dan bingung onyang. Sebut menang metajen ngai bei cundang. Ngali joget 4 landuang krat bintang. Yen su boheng kel pesu ngali get bajang. Singalah tunangan tapi bak ngalah mantan. Bule budu kau import yeah tobo cang. Dot ngali tua jaka nejan. Togen hobi 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 cang. Putus catunang karena cang tetap punya. Sibuk ngali tua sing kan ngoyong jumah. Tua subo telayok ngali arak. Cang demen jak nak Bali lan budaya. Mengumpul semangat di markas kami mebat. Minum sambilan kedek tomaro mantap. Hilangkan stres astung karo God bless. Hilangkan stres astung karo God bless. Dot ngali tua jaka nejan. Togen hobi cang. Dot ngali tua jaka nejan. Togen hobi cang. Dot ngali tua jaka nejan. Togen hobi cang. Dot ngali tua jaka nejan. Togen hobi cang sing demen medar roti cang demen nasi sing demen jak sandwich cang demen jak bagel yen ado cewek cegek cang kel ngalien sing idang tahan tomulo hobi cang sing idang tahan dot mule ke Bali timpal nelpon ngorin ngudi yang cijani cang ngorin nu metuakan caro biasa beli mai minum bareng kanti si rasu boheng beli si rasu boheng nu metuakan tiap hari caro kene jak menyamo cang si rasu boheng nu metuakan tiap hari caro kene jak menyamo cang dot ngali tua jaka nejan. Togen hobi cang. 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 Togen hobi cang. Togen hobi cang.